khawvel mun shang shanga Christmas hi hun ro pui le no mani veka Christian ni velem lo te po in an mang ve chin thawani tu po no pang achanga kum upa thlengin kan ngak lel thina kum kha chunga hun ro pui berani machine kanin an lo ang bokin khawvel mun shang shang Christmas kan hmandan po a in ang lo hlom hle a kanin chung le pon lam kan chei moya eile in tui tha kan buat saya thilpe kanin hlan ton chin Christmas wang hian thasik vot tak po siom lo takin kan paltlang thei thin ani karni kha chung chu kumtian khawvel hi a eng pho thina mi mela hlimna lang chhuaka khotlanga lang chhuakin inremna thlen thin chung ko kima kan chak thin hle a mun latak atangin mani in lampanian kan ho tok thin ani Christmas anai boka khawvel mundanga Christmas an hmandan thenkhatte thlir hawang o Zopro channel la subscribe lo te khan khonga yen melo subscribe be ula notification bell kha metien ola ida donya Iceland ni som pathum chungzet aman thei reng la yen engwangin nge kan Christmas nei chun hi ni khat chau kan man thin hetiang hi Iceland a cheng ten Christmas an ngai dan ani an Christmas putar ve Yuletide chuan Christmas ma ni som pathum chungin chung ko tin te to chuak vek thina Yuletide zan December ni somni pakhat atanga January ni khat inkar chungin no pangten an phekhok chaber tuk ver bula anda china hetianga anda na chan chu no pangthu oi te phekhoka Yuletide chuan thilpek alo da china no pangthu oi lo le swal deu te phekhoka chuan alu ui ada ve thum china ni he thil hi man lai Christmas thon thuwa a in ngata tlang panga puka nulian tak Gryla le achung te an chenga Yuletide te hi apasal thatche tak mai Leppaludi nen an fati an ni Yuletide te unau hi som pathum an ni a an mi zia azir zelin ming shanan nei veka an nu ber Gryla chotui ber chu no pangthu oi lo ti an ni a tlanga tanga lo chukin a belian puya chung turin no pangthu oi lo te aman khom shin ani Ukraine Christmas in what say na hian engen wa mi ti ber Christmas tree chei no mi ti ber ani chuan milem te tak te te arsilem farthing le LED light te inei ngei don ti na ni a heng mang hian ani lom ni I Christmas tree I chei thin o ni e ma se Ukraine a chuan ani velo heram moi ta ka cheng te hian an Christmas tree chei moinan maimum anga siam toys te tak te an mang thin maimum le aril le min an Christmas tree te alwa kha thina he an chin dan danglam tak hi man lai thon thu nen in zom na nei ani man lai hian mei thai re thei tak pakhat le afa te chu in te tak te a an chenga an re thei em awangin Christmas tree chei moina turpo an nei zo velawa an tree a chuan maimum min rila zamvel mai mai ani ma se Christmas ni zinga afa te an tho chuan an tree a maimum ril te chu hranga chakle silver a alo chang veka atle suit mai ani Ukraine a hian Christmas hi January ni sari a an mang thina achan chu an rama kaushan lian ber Orthodox Church ten kaushan ni poimo a Julian calendar an man wangani Christmas urlok zan January ni ruka zanria thiang hliman kil ho thina sa tel lawani zana arsima seberalan ma chu engman ei thiang lawa ngaklel takin pona chhuakin vanlaman thlir chin zanria thiang hliman kil zo nuwa anin chunga emo pona kal chhuakin pathian fakin lim takin an zaya an kerol chin Philippines Christmas ma in rin ni apiangin San Fernando khopui Philippines a hian thilro pui taka thleng china chuwang chuan Christmas capital of the Philippines ti in an ko pa hian ani khawvel mun chang changa changin he hun ro pui mang tur hian an kal khom china an thil ti thin chu veng shang shang som pakhat ten khonvar lian anin siamna siak thina apminga Giant Lantern Festival an pho ani atira chuan khonvar te hi molmang takin an siam thina alen zong po alai hol tlang diameter te meter chan belek te ani thin masia tuna chuan alian thin to hle maya fit som ni vel board te ani thin tina cheinan light bulb sangthum zanga atanga sanga an mangtlang pui thina hei po hi apung ve zela kumsang ni som basari atang khan khonwar pakhata bab sing khat aya tam man phal lo ti in danan siam thar hian ani khonwar siam nan hian an veng khwa achung ko tinin tha an tho veka asiam na man ruwa emo an ngai dan idea ti an tho thin
hei hian an veng khwa a tan ruan na le in pum khana a thlen thin ni in an soi. Swedish ten Christmas engtin nge an nom ve thin kan ti chuan a chan na chu bu pol mangin ke lem lian tak an siam thina December ni khata Gavle Castle Square lai taka an da thina ni. Hetianga an ti na chan chu Gavle Goat te hi thil pek present sem kwal thin tu an ni wang ani. Kumsang kan zakwa somruk paru ka tangkhan Christmas lom nan hetianga bu pol manga Gavle Goat lian tak siam hi an ching chana ma se mi swal le om thadu lo ten a al du em awang hian hal chiar an ching hle a kumsang ni som pakwa thenkhan voi som thum pasari zet hal chiar tok to ani aswal thak mange em na hetianga hal chiat hi dan phal lo lung in tan theina le poisa choi theina ni ma se aru ka lo hal du to kanom zela kumtin in hal chiat tum an om ze a mi then khat phei chuan Christmas a thleng zo le zo lo tura an lo in choi hial thina ni adang dai khop mai. Austria Christmas putar anga in thwamin no pangne na thil sem ti vel hi Austrian te chuan an ne to ani mai the Christmas ma December kar ma sabera ram sakol ang taka in thwam mel rap thak tak tak chu khopui chung kholai an fangkwal thina no pangti thayen aswa le lulul falti an shem thina ni. Austrian te thon thuwa chuan Saint Nicholas an no pang fel thu oi te an fel loma na pe thina ma se heti lai hian thil swal ti thian tu Krampus chuan no pang lulul le thu oi lo ti amana asai ip chunga akhung thina ni. Saint Nicholas Day ya piangin mi patam tak Krampus ang hian anin chei thina an ma ni mudu si ma se hlau em tu no pangte an ti thai thina ni. Russian te hian thil ti dan phung shan pa deuh hlek an nei thina ma se Christmas bi ka ero chuan khothlang lam tinen an mandana in zul hle. Russia a chuan Christmas hi January ni saria man thina ni a an kaushan lian ber Orthodox Church ten kaushan ni poimu atan Julian calendar an man wangani. Christmas putar Santa Claus aya Russian te chuan thil pek sim kwal tu atan Babushka an mang thonga Russian ten an pi an kaunan an mang thina ni. Christmas putar aya Peter an man na chan hi Bible thon thu pakhata a in ngata khuchak mi fing pathum ten lal iswa chi pai buk pui tura an som me che pakhat chanchin ani a ani chuan na tho tur nga a in ti ema wangin mi fing te azui nga lawa no sen chi bai abuk man lawa thil pek po a hlan ve man hek lo chu wang chuan he me chia hian ati swal ngai dam nan no pang ne na thil pek a sem kwal thin ta ani. Norway ya Christmas mang tu te chuan Christmas ulok ni in an mun phia te an thuk ru thin he chin dan hi kumzabi la ya upa mi in doi thiam te oma anrin la ya mi dai to ani a doi thiam te chuan zan la ya an mun phia ran ruk sakian an thlobo pui dai an hlawa wangin an in chunga mun thim lai bera an thuk ru thin ani dangdai le pek hle mai em ana hei ba ka hian Christmas ulok ni in bu hop porridge an siam china no pangten an chen na in veng tu thalau ni ji ei turin an chop sak ve thina ma se bataran lo tel tlem ani chuan ni ji chu a thin ri manga bong me sui zom sak thin tura an ngai ani an ei tur chop sak a ei lo chuan midang ina alakal kwal tura an ngaya a ei zo ero chuan kum khat chunga an ina ven him chun zom le tura an ngai ani. Norway ram hian kumtin Christmas a piangin UK ne na Christmas tree lian tak a thon zia a hei hi indo pui pahni na laya UK mi pui ten Norway mi te an chan pui na sat ema wanga an lom thu soina ani he Christmas tree hi Londona Trafalgar Square da china ni a chei moina line an ti an hun nga ken mi pui tam takin an thlir thup china ni tin Norway a hian no pangte beram pu le khosak mi fing anga in thwamin kholaya Caroline an kalkwal china ni. Colombia a chuan Christmas atana in buat sai na le a urlok nan December ni sari a Little Candles Day an mang thina an chena sa thei khop mai an tan chuan Christmas lom na in chan na ani a hemizana hian sa thau khon bar le laltrin an thuk ver kongkhar balcony kholaya le kongsir le pa ka te an chi thina ni chung tin ten an la ur sun hle a in chei moi berte an thang thina ni. December ni som paruk atanga Christmas urlok khengin Christmas novenas an mang thina chung ka shangshingin an chena ina anin thlen chok thina an tungtai hova an zaya ei tur tuinai tak tak an ei thina ni
Keini rama Christmas leng khom kan ti tinen hian a in an mel viang mai Colombia a hian iswa pian na hmun lem siaman ngai poi mo hle a nok pangten December thatan tira no sen iswa nena le khathon an ziak thina he an le khathon hi iswa pian na ran in lema chuan an da thina Christmas urlok ni a iswan present aron pek an be se thina ni Venezuela a hian Christmas an lom dan khat dangdai tak chu roller skating ani an kho pui ber karaka sa chuan December ni som paru ka changa ni som ni pali thleng zing in khom turin mi puite roller skate mangin an kal thina roller skate manga karan tam thin em awangin an himna turin an kong puite traffic tan zing daria thleng an khar fo thin Christmas lomna atan outdoor sport lalut om chun ram an ni hial mai thayani Christmas ma kar ni atanga karli in kara an chen na in rong an noi thar thina Christmas a nal tak le fai taka an lan the nan le an chei moi the nan ani keini mi zauti ang bokin Christmas a thom na thar nei an war ve hle a kumhlui thla ni a rong eng yellow lam thom no in bel chuan kum tharatan van nei na thlen thei tura an ngai ani Canadian te hian Christmas putar Santa Claus hi Canada atanga lo chuak anga an ngaya chu bang chuan an Christmas lom na apo din mun poimo takalwani kumsang kha zakwa som pathum atang khan an kho pui ber Toronto a Santa Claus parade an nei thina khawvel Christmas putar kongzo pa ber pole lian ber polani a kumza chuanga upa ani to November chol ni voi thumna a he kongzo hi an nei thina mi sak ni vel an tel thina ni amuna mi makta dwai chan bedon in an chim thin baka khawvel mun shang shanga TV ti chu ani thin bokani Canadian te hian an ram chung mun pakhat far thing thadu na Nova Scotia a far thing lian ber le thaber Boston USA a thon zia thina ni a chiat na rap thak Halifax explosion la ya an tan puina wanga lom thu soina ani Boston ko pui po yen he Christmas tree hi an ngai lu le a chei moina light an ti engin Christmas lom na an hong thina ni ole du tok le phot mayang o kan suitak zinga kha tu ti hmandan nge nom meliti ber komin lama lo soi vela I chan pen ramdangin Christmas an lom dan dangdai hi an shat ve theina turin I share ke udonya o invite Christmas panwan vek ule Merry Christmas